Kata yang presis mah. Batu panitia bodo pelu dua tamu selu bisa non. Ulia manggabe. Pos marohamuna. Jadi mau lihat emak kamang doh takainang. Nakaning meo kudo kolan long presis do lai doh mahai madongani. Gabi taruli hami di Sudiaka si leho muna. Las marohanami di si di pasu-pasu di Batama nang aka Pulau Tagalog. Tahu nak yang preses? Jadi alamat jelas rohaku mulai pasatamu pe asabu wakan jabu. Ale Roma hamu tu jabu. Para lihami pe kobang layang kue simprit alame Suleman noni asa turu pe noni nata para doni jabu. Neng ropi hadi ama Lubuk Baja, Dolok Horeb, Zaitun Kabil, Tiberias, open house do paresan non di Natal dohot tau baruon. 5,000 pasatami las rohanami, dak pola hubilak kami sonare kasadia. tang pola mang. Ate situ abang kabian nga di mana? Ala na uambil lima anak sa tekong ani. Ketua par tahun naruh aku kan? Ola. Ale las doroan ya bang ini mangale mulai ada bang dah. So nakiri pariwaku situasi lain sian Tiberias. Saya martabang pasu-pasu ni bata langsing mahum saya. Jaga Langsing berarti. Ima kamang kainang alani amang permusik nami. Ilas mirohan nami. Lanung atakas di batu ruo nakaruas ni huria. Parbuen ni holong nasida Tuhan ya kana poso ni bata di son. Nungabe sa nauli sa na dingkan. Alani damang magodang hasatan ilas padu mat tio-tio.